biya kamal ka Nuer online TV anar malaken yam rajabana linga dera gwano de jeling agwa shata nyinene ne garodun ke jäpɛ ki murle ke jen Christmas me ki ke jen rerun kaname shala no chu jabe ki ngene ken chi garodin realeka enamo bana jeling kel chajalat ka kornin dang rotin chiwa kwala gorono dere shuba gwa kanasin konin karaje me keneling ano jabe ki murleni chala do ngane ken chi rodin realaka ko dega nas de ken kamak ban rajan ban jelinga gwa mi jiram jidit ke jen channel me de jiti no jin nywaka kanasin ko ken ban shore lera man banling ashit kamen shaling katende chala de no shaji jongle jokano de ka rodin tit ke jen Christmas me ki ke jar yarun kaname ki ngot kan ruwana jidit ne ruwan kina daro wide jandang wide ngwan ngot kan penten de ga rodien tit ka de kan security de kan realeka ki de kan gang marong de kan realeka ko shala no en murleni kare romni shi ga rodien realeka shala no te kan ngwen ti shop ke kurdang bakel ngwen kurdang bakel to ke ngwen kon tin chikajrar rewich ka pibor administrative area ki which morleni chika kaj dor ki chika wore romni ka chala do kendi altedien teka kamach chajala de nono chakula do nene chaka tejino wiyenni chikan lado wone kujewa ka jongleyo ka kobo news no en jebani ki murle woka rewich ka kobo ki witen content tiekan ngwasmi chaka tej gwas nana jen gatin ane kien ki kwar kien ki nasin konen tie kake chaka jogono yen ngwan wo yenni ane kien tongomi ngumu wo yen gwas ndien chikan lada wone ka dukanti ka kobo chukwer ninya dak right kana kwartin right ke pibor ki murle ka kwirach machit kanamo kwer ninya dak jaram dan la lere la kalat chika rwaini kitin kon lat ka rodien ka cha jogono ene en kwer ninya dak shi kwarpi borjala no mi wete kane te wo yamak kene te bo akobo be kana mak ki mi wete karamu majwuje yot ki wara na ki wa gadwaje pe ki wa yang waje nang neitin la gad murleni ki pibor kane to ka jitara shine matkaka ka chikan te tetka kuma pibor chajala nasan kon la kwar re wujin wini ka bebor ki pibor chawra jeme cha nyoga ladba ramala kwa dukanti ki ramdan la commissioner mala kwar ki commissioner Peter Lad Jorshul chelad no dere gwalong dungme de kwarin kon la kwar muleni ki kwarin kon right ke pibor dungme de kan ngani kien ki de ka right kanasen kon tin shalke rodien we ke rebel tilana nak kagat ka pek hok dungme de ka right ke dere gwalong ko de dur dang rawati de kan nyen ki durun kon tin nang kane kien ki tin nang kane kien chikwar la commissioner dukanti chajala roy michit kana mongo dera gwalung dungme de ka luek ko shikan rik shikan de wo kamulet kan ka rewich ka akob ki rewich ka so Sudan ko kan murle ki jaba godyal mekan ka godyal kon ngai kan ganu te ka hok ka te ka gat en gwad meteka gat la kana wo bekana maka bugnas beken kanak beken gad beken ganang ten maneken charajo chala no arajo mo point de karwade chi chuong kamurle ko beken nat beken ka meglora ki beken kanak ka bi kuma so Sudan bakana telamlade ka kwinen kon nakana kan murle ni nakane ideal ram chicken te de jangmaj ram chicken te de jagyang ram chicken te de jagat ram mola kana anek beken kanang kanten kone kan jikaka nyok mi jigaran jigbate ka kwak la kana get kana to keri kon latke murle ki ngwane murle ni ko kan dial tete dien te ka me chala do raja mo arrange mo de kana dial kon tindre wich ka so Sudan ko ka jen Christmas me ki ka wo nas ka ruwana jidida me chi murle ni shi rodin realeka ngwane ken du ku dang bakel ko de kan akobo de kana ma ki de kan widen kon tiek ka akobo de kan kama ko de kan ga de kan ga kwal kade kan ok de kan kanang kade kan nas de kan ganek raja meje raja dana chalat ko china roy ka kwarken te la kwar pibor kamen jikan lat kan no chine met kaka ina mat kan gatin kon te la ngwani muleni ki ngwani kien
ko la kana bian na gonden kon kan naktin shikume shemat kake ken ke jitara ke jitar nen kon te kan kan chala di nono ne me jele dande yilinga jen gwasme mi jiram jidit ke jen channel me di jiti jen ojin nyoga ganasen ko kien biata kamal kumadami wewe tala rambu chuiti tala gammi bichuiti tala meti bilonti kumadami wewe tala rambu chuiti tala gammi bichuiti tala meti